itag wenno patay. Tinapalabas. Parbangon pailaang ngam nagpakadan ni Roldan kini Tony. Tasapulan namanen tikabsat na. Pinalubusan met ni Tony daytoy ngam pinalagipan na. Asaan kuman ngagpakpakarabi unay. Gaputa mga numakasalaw iti grupo dagiti lalaki ngaglalaban iti kalsada. Ket maisagmakpay. Agin insayo met ni Fatima para iti pannakilaban na iti maangay at tournament ti karate. Makita ni Doray nga ipursigi na ti aginsayo. Iso asuportaran na latta daytoy. Iti ipapan ni Solomon iti mansyon na, akadwa na dagiti bodyguard na. Pinagtripan ti maysa a bodyguard ni Doray. Agingga iti naglaban da. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Habakan ni Bruno. Katak na maikat tilastog nga. Daytoy pa'y... O anya! Lumaban ka man! Ha? Lastog ka! Nakari ka! Ngum awan met gayam amom! Agin lalaing kalagayam! Oh, anya? Nalpasan ti laban niyo, ha? One big boss! Ha? Awan magayam amo to'y bodyguard yo! Agin lalaing lang! Oh, anya labanam kadipay nito. Sila ang bodyguard ko, ha? Saanan, Big Boss? Bueno, nalpasan ti laban niyo. Hinton maminsan. Di ka nakarit, ha? Taka mga nusulagak dagita matam. Kat saan kan ang makakita? Wendoray, anay ko. Anay. Inton mo minsan. Saan mon abastusan ni Doray? One Big Boss. Naglayang mamakilaban. Bilibakan ko na. Ipagarop mo no ka ba alam? Agam, awan matgayam amom. Big Boss. Awan gayam sirbim. Kaya't mo ka di pa iti pagpalamis, Big Boss. Inak pa'y mga lo. Sanan, Doray. Kaya ba ni Fatima taumay dito sa alas? Tagsarita kami. Sige, boss. Oh, mapit lang, Doray. Boss, Patsak launay analaing ka ang makilaban. Inabak mo idi ni Maskay. Saan ka di? ha? Kanayon mo idi ang makalaban ni Maskay. Ket kanayon nga abakam. Ngagpapan iti maysa a bodyguard ko. Ket inabak mo. Big Boss, Kayat ka ngagbalin ang maysa kadag iti bodyguard ko. Sana balin. Gapo tasi ka mo ti bodyguard ni Fatima. pudno day ta, boss. No agpayak a bodyguard mo. Kasanon ni Fatima. Nang runa ta da sumsumro nga ugali na no daduma. Saan lakit di ang maanusan ti sumukat kanyak no bilang? Anya? Kan may sa, isursurok ni Fatima iti karate, boss. Kat nawanak, awanin at imang isurukan ko na, kundi na lakit di kayat ang pumanawak. Bueno. Awanan ti makunat. Ala. Kaya ba ni Fatima? Tagsarita kami dito'y salas. Sakbay, apumanaw kami kadagiti bodyguard ko. One big boss. Oh, anya? Kumusta ti panagadal mo, Fatima? Awan parikot, Papa? Nasayat? Aywan gayam. Ikan nakitikwartak, ha? Wen, iya. Di kagdanag. Talaga nga ikan ka. Ado ti kwarta.
iha, isungay kan ka. Ado ti kwartam, papa? Ado, iha. No kasta, dakkel agatad ti ited mo kanya. Wan iha. Ikang ka itidakkel agatad. Oh, makitam, Doray. Nagado ti kwartak nga inted ni papa. Uwan paiso. Pangusaram iti dayta a kwarta. Siyempre, ibangkok manen Ken aramatan tayo kadaroldan. No intayo makitournament. Ha? Ungayam, Fatima. Nadakamat mo ka di dayta abanag kin ni papam. Jack imbagbaga Nagtong palak iti kunam. Adjak ibagbaga ken ni papa. Ay, agiyam manak. No ibagak, amang ano dinak palubusan. Nasayaat, Fatima. Agtungpal ka kanya kun. No kunak adi mo ibagbagakin ni papam. Di mo ibagbaga. Ngaming, sigurado adi na kan palubusan iti sa dinuman apapanam. Wendoray, amok. Mala, mudto'y nga rudan dagita akwarta. Tasyak ti mangidulin. Anya? Wen, mudto yan. Narigat ti agigam iti dakkel agatad. Amangan no maisagmak ka lang. Amangan no adamang hold upan ka. Sige man langan. Kasta, agbalin ka a good girl. Tapno ad-adda, apo mintas ka. Sige. Naglawa talaga na ito asyendam, Big Boss. Pudno dayta. O sige, mapan tayo ijerancho. Tap maipakita kada kayo ti may sapay akinabaknang ko. Wan, Big Boss. Ipakita kada kayo. Asya, ket talaga abaknang. Aglaplapusanan ti kinabaknang ko. Wan, Big Boss. Ado ti kinabaknang ko. Iso amaramid ko ti kayat ko. Iso da kayo a bodyguard ko. Iti ka nito nga agbidot kayo. Kabailak apog satan ti biyagyo. Big Boss. Ala, intayon ijerancho. Ta sigurado, adon ti kwarta ana urnong ijay, anaglakwanda iti baka. Rabiin, ngumawan pa'y lang ni Roldan. Anya nga tanti oras. Layla, itay ka pa'y lapal-paliwan. Apay adi ka mapan maturog. Kuha papa. Anya ka din ti oras. Alas 8 ni Tirabi. Adaytan ni Roldan. Naimbaga rabiyo, papa. Layla? Ay, agyamanak. Kunak no di kan agawid. Ala, intayo ni Junag. Pasensya kayon. Tanarabyanak. Tinasken, ket awan dakes anapasamaken ka, Roldan. Aday na. Mangan kan, Roldan. Insagana konti ka nam. Sigakit dimat. Kabalak matimang isagana iti kanak Mangan kakit din. Sige, ibusam tayong saganak Agyaman nak ading. Ading. Uwan man. Inaunaak iti mano abulan ng iti sika. Sige, wanan mano. Agyaman nak Layla. Pudno akabsat ti pangibilbilangam kanyak. Roldan, Nagasatak unay. Gaputad da kayo ang mangipatpatag kanyak. nagasatakmat. Tanaad da anak iti kabsat akaskan ka. Layla, Amom, Roldan. Iti panagriknak at talaga kat kabsat ka. Iso nga agdanagak no kasta marabyan ka. sige.
Di kag danag. Tasaan ako na marabyan pa. Sino nga tada ito eh? Hello? Sino da ito eh? Hello, Senyor Solomon. Anya ti masapol mo? Ken, sino ka? Di naggaya man may bosisan, Senyor Solomon. Ibagamon no sino ka? Ni Tomas daytoy. Malagip na kadibay. Don Tomas. Wen, siyak nga rod. Anya ti masapol mo? Magipinustag akas iti sigot, Senyor Solomon. Anya. Unak no natayen tayo jay atong Tomas. Gaputasan na nagpakpakita. Tagayam, si Bibiyag pa'y. Big Boss, Kaya't na kano ti makipinusta. kasta ka di, Big Boss. Sige. Kaya't wala unay. Kita man ita tilaing na. Sino ka di tilaban yo, Big Boss? Ni ka di Michael. Wen ansot. Agtalakak iti kabailan ni Siglat. No kasta nga rod. Waya-wayaan yun iti pan nakikawar na, Big Boss. Tapno makain sayo anay bag. Aniya. Ang mga nukumapsot, nukas dya si kakawar latan, Big Boss. Bueno. Inkaruk atan ansot. Hello. Senyor Solomon, ni Don Tomas daytoy. Ha. Kaya't kulaing nga ipagagan ka. Nga isaganam tidak kalagatan para itipustaan. Aniya. Wen, takayag ko nga abagan ti amin na kwartam. Sige. No talaga lang nga adda kwartam, Don Tomas. Agur urayakan ka dito'y pasda. Iti kaaldawan, ti pusta. Sige. Bye! Tuisit dayjay at Don Tomas. Kaslasig sigurado ang mga abang. Para makitan to. Siya ti mangibos iti kwartana. Saan kat nga iso ti mangibos iti kwarta? Aday ta, Michael. Naikatan ti kawar mo. Ngam palagipan ka manen. Di ka nagdardarasudos. Ang mga nukla tapaltugan na ka ni Big Boss. Wen Michael, saan mo alabanan ni Big Boss? Agtong palkalatan iti kayat na. Liklikam ko mati mabalin nga ipapatay mo, Michael. Sige. Agtong palak iti balakat siya. Sige, Siglat. Agpapigsa ka. Gapo tasika ti ilaban ko iti sumaruno apalaban. Ayop ka. Ar-aramatan na kami iti pagkukwartaan. Aniya. Ayop ka. Ayop ka! Uston Michael! Uston! Agpapigsa ka, Michael. Katjak kayat nga garamid ka iti jak kayat. Gapo, tadyak kay lalaan ti biyag mo. Ayop ka. Jablo ka! Michael! Uston! Ayop ka. Wen, Michael. Ayopak. Isu at tinakpakitaan iti jak kayat. Gapo, tadito'y pastek.
Ken dito'y bugal yun. Siya ti Diyos, Michael. Jablo ka! Michael, naimbag langin tadda kayat ni Big Boss King ka. Tano saan? Amangan no pinaltugan na kan. Awan bibiyang ko no paltugan nak. Saan nakasta, Michael? Laglagi pam kumatimbagami. Anunutom langin ti kabsat mo. Isuanas ken aliklikam ti mabalin apakatayam. Tamang namnamak, Michael. Makarwar tayong tumit lang ditoy. Dante. Iso pang asim, Michael. Saan mo nakontrahin ni Big Boss? Saan mo alabanan? Tamangan no paltugan na ka. Big Boss, mawatan nyo lahat ako mantirik na ni Michael. Taure asino ba? Di na kaya ti may kawar. Anso, tanangam ti panagsarsaritam. Ha? Big Boss. Mangrugi ka manen ako nak. Amangan paikit dino si ti ikawar ko. Ha? Di ka makibiyang, Anso. Wan, Big Boss. Amangan no si ti ikawar ko. Apabugbog kadagiti balod. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Pinapalabas, adday mawag iti telepono iti pasdak ni Solomon, ni Don Tomas. Mas daaw ni Solomon iti yaawag na, taim pagarup na nunatayan daytoy, gapo tanabayag asaan ang nagpakpakita. Kinarit na ni Solomon iti pusta, ket ni Michael titalken na nga ilaban, isut gapo na, ngayon parukat na ni Michael iti pan nakaikawar na. Iti panagsarita da Solomon ken Ansot, saan ang nagustuhan ni Solomon ti panagsasauna. Ita gagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Ansot, tanangam ti panagsarsaritam. Ha? Big Boss. Mangrugi ka manen ako na. Amangan paikit dino si ti ikawar ko. Ha? Di ka makibiyang, Ansot. Wan, Big Boss. Amangan no si ti ikawar ko apabugbog ko kadagiti balod. Big Boss. Ala, ingka na di ko sila. Taamangan no matupakan ka pa'y iti baso. Wan, Big Boss. Agin lalaing tumit nga men. Saan matadakas ting bagak ni Big Boss? Taas sino kumamot nga itimayat amay kawar? Deta lang mo tinaibagak. Imanayon na nagpungtutan na. Kat dagitimot agraraman apasurot na. Kinantsawan dakpay. Makapasuron na talaga. Makagunay kan iti husto, Michael. Tasaan kan anak kakawar. Wen Dante, Michael, si kanto ka naman ng timay laban. Kasano daytan? Si kalat tamot tin tilablaban da. Nagado di ta mabalinda nga ilaban. Ngam apay asikangay. jablo nga minday dya, Big Boss. Michael, ni Boss Ansot. Umasidig dito ay hanta. Michael! Boss Ansot, Nakapungtot ni Big Boss kanya kitay. Gapoy ti panang isakit ko kan ka. anya? Anya tinapasamak, Boss Ansot. Kunana saan ako na makibiyang kini Michael. Iso ati makunak, Michael.
Agsanay ka na imbag. Agtungpal ka iti kayat na. Tapno saan ka madaksan. Wan, Boss Ansat. Nga maramidag ti amin. Tapno tumulong akon ka. Agyaman Boss Ansat. Sige, panawan kayo pay. Ta sigurado, sipsiputan dakdag iti bodyguard ni Big Boss. Talaga asaan ang malipatan ni Fatima ti agsanay. Interesado talaga. Ngam kasano mata. Sigurado lakit di ang makipasit mo't da master iti daytoy at tournament. Kasano no makita ni Fatima ida? Garay! Oh, apay! Nabanugan! Umay ka! Tagis pa rin ta! Anya? Umay ka na! Ay, patgak man laangan. Sige! Agisparing ta, no day tati kayat mo! Nagbiit ti aldaw, Roldan. May salangan alawas. Ag-exam tayon. Kalpasan na, bakasyon manan. Malpas tumanan ti may sa atawan. Uwan nga rod. Ay, nagrigat ti may sa kursak. Nagado at training. Kat, anya ngay nga rod, isumot ti kayat mo. Uwan Idi pa'y laubingak. Kastoy ti kayat ko. O di ano, Sam? Ano sak? Gaputa sayang mat no jak ituloy. Kababain ka ni Papa. Roldan, Kayat ko tagbaligi. Ket sapay la kumata maragpat ko. apay kit dinasaan. Igaid mo. Gaputa adda kami kin ni Papa amang tulong kan ki. Roldan, mawait lang! Naimbang nga oras mo, Doray. Roldan, pangaasim. Inton aldaw, kaduam ni Fatima amangan, ha? Ha? Imbagakan ko na ajak tumakaumay inton aldaw. Gaputad da importante nga aramidag. Ha? Pangaasim, si katikadwa na kumapay amangan. Namnamaag ka di dayta, ha? Uwan, Doray. Agyamanak, Awan parikot, Doray. si ka lang titalkak akadwa na. Iso apang maasim, ha? Mamin, naawan kadwa na inton aldaw. Ang mga nuan niya manin ti maaramid na. Sige. Mangnamnama ka, Doray. Siyakti kadwa na inton aldaw. Agyamanak. Adda agtumat lang ang kalpasan ti klase na iti malang. Tasukunag tumalang. Sampay kumatad dada master dakluhok ang madanon ko. Ipakaamok kadakwada akayat ni Fatima ti makit tournament. Iti kasta, amuda ti aramidan da. Ay, jakmat nga min malapdan ni Fatima. Maasyanak mat nga min adi mangitulok iti dayta kayat na. Sa bagay, saan adakas dayta? Mayat kit di ah. Iti kasta, maipakat na tinasursuro na iti panakilaban. May salaangin nga oras. Nakadanin akon ijay simbunan. Master, ada nagsardang akot siya iti batog. Kasla tumboy yu dimsaag. Tomboy? Uwan manang Ophelia, tumboy. Ni Doray? Oh, at iti pagpalamiis, Doray. Agyaman ak, Ophelia. Nakapasyar ka man, Doray. Master, Ophelia, ni Fatima ngamin, kayat na ti makitournament. Diyak ko maipalubos. Nga maasyanak mat ngamin. Nang runa pa'y tatunggal agsa pangagin insayo. Agisparing kami pa yun. Anya? Diyak nga rudam mo ti aramidak. Iso nga ingkadang ko ti umay dito eh. Tapno ipakaam mo.
Kat nasaya at mo't taadda kagayam dito'y, Ophelia. Wana, Doray. Kat, kasano itan? Anya ti aramidan tayo. Itulok tayo kadi amaki-tournament ni Fatima. Bayan yo iti kayat na. Ha? Master? Bayan yo iti kayat na. Karbangan na dayta. Nasaya at kitdi. Iti kasta. Maipakat na ti kabaalan na iti karate. Kastamot kit diti kunak, Master. Ngam, Master. Makita na kayo lakit din ni Fatima. Saan ang mabalin ang makita na kayo? Awan an yaman na. Bayaan nyo laeng. Master. Maragsakan lakit di dayjay. No makita na kami kinidalen. Anya. Sige, kasaritak ana imbag ni Fatima. Adi na kumandakdakamatan da ito'y kinipapana. Narigatan. Ngamin, oray siya kat madaksanak mat no bilang. Wana. Kastalaangan ti aramidam, Doray. Alang ron, agkikita tayon tulaangan ijay utbong. Iti kaaldawan ti tournament. Apag isunto a bakasyon da Fatima. Sige, Doray. Doray. Maragsakan ni Fatima no makita na kanto ijay, Ophelia. Anya. Sika ti agbalin nga inspirasyon na. Kadwagayam ni Roldan ni Fatima. Dayjay daw. Mangandan. Ala, intan iti sigod apang panganan tayo. Saan? Huh? Umay ka. Umabay ta kadakwada. Saanan, Vina? Di kan agprovokar. Bayan talat ta idan. Anya? Ngam? Bay amon. Ala, intan. Saan abali? Tanakagatang tamutan iti inumun ta as soft drink. O sige, ibusan ta tinorder ta. Ta siya kon ti agbayad. Ada kwartak ditoy. Saan yan? Bayadam ti in-order mo. Tabayadak mo ti in-order ko. Agpada tala nga ganadal. Anya? Anya kamat tan Roldan? Piman kamat. Siguro, awan ngamin kwartam apangilibrim kanya-kanya. Talagang awan. Ngamin, ti kwarta. Ket para lang kanya. Jacket ti gastos iti sa bali. Ngamin, nagbanlugak ti kwarta. Mabit lang, ha? Oh, atoy. Kukwamon day to'y akwarta. Ha? Uray jakon bilangan. Basta ited kulatan kan ka. Alan, ikabil mo ni tibag mo. Ha? Nagadudaytan, Fatima? Kukwamon. Saan? Idulin mo dayta. Jak awatan dayta. Anya? Taapay. Agpada tala nga gadadal. Allowance mo dayta itid mo kanya. Saan? Alan, awatumon. Tap nga damat extra akwartam. Jak awatan dayta, Fatima. Isu nga idulin mo matlain. Oh, nagkapwam Doray. Kaslan na linglingat ka. Ijay simbunan. Ha? Ala, umunagtan iti kotse, tagawitan. Anya tinaramid mo ijay simbunan. Ijay tun mansyon ti pagsaritaan ta. Ala, umunagtan iti kotse, taintang. Bayam laeng ang makipasatmet ni Fatima iti tournament, Ophelia. Maragsakan para kan kuana. Master. Malagip ko ti kanayon na idi nga ibaga kanya. Kayat na ti agbalin akasken ka. Akayat na met ti agbalin a champion akasken ka. Master. Amangan nga minuday ito ito mati pakaisagmakan nyo. Saan met siguro?
Ngamno bilang taddan to parikot. Nasken, anak kasagana tayo latta, amang sarangat. Adda kayo pa'y lagayam dito'y balkon. Ay, iti orasan. Intay maturugan. Aginanata yun. Wan, mama. Ala, hintay nga ruden maturog. Ituloy tayon to tiag sa sarita inton bigan. Naawatam kadimot na ang timbagak, Fatima. Wan, Doray. Ikarik. Pulos ajak to da kamatan kan ni papa ang makilaban ak iti karate. Kanjak to da kamatan nga agkikita tayo kada master. Uray anya abanag may papan iti dayton. Di mo kumadakdakamatan kin ni papam. Wen ko naklangarudan. No kayat mo amatuloy ti nakilaban mo. Isikretong kin ni papam. Ngamin, sigurado adi nakapalubusan. Wen, Doray. Kin sigurado amadaksanak mo. Kat amangan no papanawon na. Ha? Apay, kayat mo apapanawon nak ni papam no bilang. Ay, saan Jak kayat. No papanawon na ka. Sumurotak iti papanam. No kasta nga rod, rumbang nga isikretong kin ni papam. Ti anyaman nga aramiden ta. Wen, ikarik, Doray. O sige, panawan kan dito'y silid mo. Matulog kan, tarabi una yun. Titelepono. Puna kung kat nga da umawag itang agsa. Hello? Hello, Senyor Solomon. Naimbag nagsabang. Kabisado honda ito'y aboses. Senyor Solomon, anda ka kadidita bangir alinya. Sumumbat ka mata. Anyat masapul mo. Kumustain ka lang, Senyor Solomon. No awanan ti bagam. Ibabakon ti telepono. Dadaulim latial daw ko. Mapit lang. Di mo ibabati telepono. Kaputa kayat ko lang ibagakan ka. Nga agsingirak iti utang mo anaimbag anakan. Aniya. Wen. No di ka po kanya. Saan ka kuma anaadaan iti ato akwartang? Aniya. Wag lagi pan. Asyak tinang isurukan ka iti dayta apagkwartaang. Senyor Solomon. Buisit ka! Oh. Ti buisit adon Tomas. Bala. Kaano pa'y anadanak iti utang anaimbag anakam kankwana. Dinadail na ti aldaw ko. Agbalin sakit di aparikot ko ni Don Tomas. Hangam no kastaman bilang. Nasken amatay. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!